Motshego tla re rapele. Ke tsholeletsa matlho a me kwa dithabeng. Thuso ya me e tla tswa kae? Thuso ya me e tswa mo Reneng yo o dirileng legodimo le lefatshe. Amen. A bopelo tlhomagi bonne le lona le kagiso tse di tswang mo go Modimo Rra rona le mo go Morena Jesu Kriste yo o ineetseng mo losong ka ntlha ya dibe tsa rona, gore a re falodise mo lefatsheng leno le le bosula ka fa go rateng ga Modimo Rra rona yo kgalalelo e leng ya gagwe ka go senang bokhutlo. Amen. Phutho ya Modimo ke a le dumedisa mo mosong wa letsatsi le lentle ka lebitso la Morena le Mopholosi wa rona Jesu Kriste. Dumelang. E rile ba nthaya ba re a re ye kwa ntlong ya Morena ka itumela. Dinao tsa rona di eme mo teng ga dikgato tsa gago wena Jerusalema. Jerusalema o agilwe jaaka motse o kitlanyeng, kwa ditso di tlhatlogelang gone, e bong ditso tsa ga Jehova, go nna tshupo mo go Iseraele, go ntshetsa leina Jehova malebogo, gonne ditulo tsa bogosi tsa katlholelo bogosi jwa ntlo ya ga Dafita. Amen. Phutho ke a le mema mo mosong wa letsatsi la gompieno. A re simololeng tirelo Modimo ka go opela Hosanna 46, mpheng maleme a sekete. Le nna ke rorese.
O roba matla a sebe le tlamo tsa sona. Madi a hae a hlwekisa ba dibe ba kgopo. Psalm 125 verse 1-5. Ba ikanya morena ba tshwana le thaba ya Sione e sa reketleng, e hlomameng ka bosakhutleng. Jerusalema o dikahanyeditswe ke dithaba. Morena o dikahanyeditse batho ba gagwe jalo, go tla jaanong le go ya bosakhutleng. Hosanna 156. Re rata ha re ka bona Jesu letsatsi la rona.
ya itshepelang morena o tla pholoswa ke yena, o tla kena lehodimong a dule letlhogonolong. Psalm 91 verse 1 to 11. Yo o ntseng mo tshireletsong ya mogodimodimo, yo o leng mo moriting wa mothata yotlhe, o tla raya morena a re, o botshabelo jwa me le kago ya phemelo ya me, o modimo wa me o ko ikanyang. Gonne ke ene yo o tla go gololang mo serong sa mothaisanonyane le mo leroborobong le le bolayang. O tla go sireletsa ka diphuka tsa gagwe, o femege fa tlase ga tsona. Boammaaruri jwa gagwe ke thebe le phemelo. Ga ona o boifa poitshego ya bosigo, le seng motsu o fofang motshegare, le seng leroborobo le le tsamayang mo lefifing, le seng kgogodi e bolayang motshegare wa selebalo. Le fa go ka wa ba le 1,000 ka fa letlhakoreng la gago, gongwe ba le 10,000 di le 10 ka fa letsogong le le jang la gago, ga di kitla di go ama. O tla leba ka matlho fela, o tla bona baikepi ba bolawa ke se ba se jeleng. Gonne o rile, wena morena o botshabelo jwa me. O dirile mo godimodimo phemelo ya gago, ga o kitla o welwa ke bosula bope, le boago jwa gago ga bo kitla bo atamelwa ke sebetso. Gonne o tla laela baengele ba gagwe ba go boloke mo ditseleng tsotlhe tsa gago. Hosanna 2:6-4, ke na le modisa.
tla mpaballa le bophelong bona, mme ke tla tlhola ka mehla ka ntlong ya morena. Pisalome ya rona e latelang, Pisalome 113 verse 1 to 8. Haleluya, bakang lona batlanka ba morena. A leina la morena le bakwe jaanong le ka bo senang bokhutlo. A leina la morena le bakwe go tloga kwa botlhabatsatsi go ya kwa bophirimatsatsi. Morena o kame ditšhaba tsotlhe. Kgalalelo ya gagwe e kwa godimo ga magodimo. Ke mang yo o tshwanang le morena, modimo wa rona, yo o agileng kwa godimo, yo o lebellang legodimo le lefatshe kwa tlase. O tsosa yo mmotlana mo leroleng. A nanose mohumanegi mo thotobolong gore a mmeye fa ba tlotlegeng ba morafe wa gagwe. Hosanna 29 ya itshepela modimo le botshepegi ba ona.
Morena mponele tsotlhe, ke a o tshepa wena fela o ntate ntsamaise hle, tshepo ya ka e ho wena. Psalme ya bofelo ya letsatsi, Psalm 145 verse 1 to 9. Modimo wa me ke tla go godisa, kgosi ke tla baka leina la gago ka gale le ka bosakhutleng. Morena o mogolo o tshwanetswe go bakwa thata, bogolo jwa gagwe ga bona tlhotlhomiso. Losika longwe lo tla baka ditiro tsa gagwe mo go lo longwe, ba tla bolela ditiro tse di thata tsa gagwe. Ke tla bua ka phatsimo ya borena jo bo galalelang jwa gago le ka ditiro tse di gakgamatsang tsa gago. Morena o boitshwarelo le boutlwelo botlhoko, ga o fele pelo, o mogolo ka bopelotlhomogi. Morena o molemo mo go botlhe, boutlwelo botlhoko jwa gagwe bo kame ditiro tsotlhe tsa gagwe. Hosanna 65 ya ntlha, sefapanong ke boha wena mmoloki wa ka.
Re a leboga phetogo ya Modimo, ke kopa re eme ka maoto mme re netefatse seriti sa botho. Mme re tla e dira rotlhe ka mantswe a reng. I stand tall and dignified in the presence of God, and among my fellow humans. I accept myself as a precious and unique person, created through Christ to be the image of the living God. Together with animals, trees, and rivers, we are one living community, belonging to the earth, our common home. Ke a leboga phetogo e ka nna fa fatshe fa bana bona ba ema ka dinao. Re tla bona kakaretso ya molao wa Modimo go tswa go bukeng ya Matthew 22 verse 34 to 40. Yona e balega ka tsela le mokgwa o. E rile bafarase ba utlwa gore o tlhokisitse basadukai puo. Ba phuthega, mongwe wa bona e le moitsi molao. A mmotsa ka go mo leka a re, "Moruti, taolo e kgolo mo molaong ke efe?" A mo araba a re, "Rata Morena Modimo wa gago ka pelo yotlhe, le ka mowa otlhe, le ka tlhaloganyo yotlhe. E ke yona taolo e kgolo ya ntlha. Mme ya bobedi e tshwanang nayo ya re, rata mongwe ka wena jaaka o ithata." Mo ditaolong tso pedi tse go akareditswe molao otlhe le baporofete. Hosanna 1:14 di be di teng. Ke a leboga. Epistoli ya ntlha ya ga Johane kgaolo ya ntlha tema ya borobedi e bua le nna le wena mo mosong wa letsatsi ya re, fa re re ga rena boleo re a ithetsa mo e boammaaruri ga boyo mo go rona, mme fa re ipobola maleo a rona ona o boikanyo le tshiamo gore itshwarela maleo le go itshekisa tshiamololo yotlhe. Fa re re ga re a leofa
re o dira moaki mme lefoko la ona ga le yo mo go rona. Phuthego ya Modimo ke nako ya gore re ka ipolela malewa dibe tsa rona, re ka etsa tumelo ya bokeresete rotlhe ka mantswe a reng Amen. Amen. Hosanna 331 bodibeng jwa mahlomola. Good morning, goeiemorgen, sanibonani dumelang, abusheni, lochani, molweni, dimacheroni. Bovua. Puta dumelang. Wentate dumelang. Wentate dumelang. Bomme dumelang. Hello, hi. How are you? I'm superb. Thank you.
Phuto ya Modimo ntle le ho senya sebaka ke nako yela ya go dumedisana. A re ntsheng chorus kapa sefela se se maleba mme re dumedisana. Ke a leboga Phuto ya Modimo. Ke nako ele ya gore re tle re utlwe gore Modimo o bua le rona o re mo mosong wa letsatsi, mme ka sena sebaka ha re ntsha sefela se se maatla re be re atumetsa moreri wa lentswe ho tla ho gasa peo. Ke a dumela mmu nonne, mmu o ready.
But I see 2251. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ke a dumedisa ka lebitso la Jesu. We really want to thank God for this time. Re leboga Modimo ka nako ena. We want to thank God for the liturgist. Re leboga Modimo ka liturgy. Now we know we have another Now re a itse re na le o mongwe wa who can rona. always help us. O ka tlang a re thusa le ene. You did it very well O irile hantle thata. and we enjoyed. Re itumetse. We also want to thank for the worshippers. Re lebogela le ba bane ba rorisa. You may think you are doing nothing. I'm telling you, you are doing a lot. Le ka nagana gore a le dire sepe le dira tse dintsi. We need worshippers in the church. Re tlhoka ba ba rorisang mo kerekeng. And that is exactly what you are doing. Ke se le se dirang. Remember, we cannot all preach, Kana re ka se re ba botlhe. but worshiping we can all worship. Mare ba botlhe re ka rorisa. But we thank God that we've got the leaders of the worshippers. Re leboga Modimo ka gore na le baeteledipele ba ba rorisang. May we thank God for what you are doing here in the name of Jesus. A re leboge Modimo ka se le se dirang. Let us pray. A re rapeleng. Our Heavenly Father, once more we stand before you. We are about to listen to your word, and we want to ask you to allow your Holy Spirit to reveal your word unto us. We also want to ask you to open our hearts so that your word can have a place in it. Allow your word to transform our lives so that we can come closer and closer to your will.
in Christ Jesus. We also want to bind the power of the evil one, that it should never interfere in the preaching of your word. In Christ Jesus, we thank you. Amen and amen. Amen. We are going to share the word of God from the book of Acts. Re tlo bua ka lentswe la Modimo ho tswa mo bukeng ya ditiro. Acts chapter 17, Acts karolo ya bosome le bosupa 22 to 31. 22 to 31. And we shall read it in, is it Setswana or Sepedi, I don't know. Re tla e bala ka Setswana, e baleha jaana. Jaanong Paulo a ema fa gare ga Areopago a re, lona bana ba Athene, ke lemoga gongwe le gongwe gore lo tlotla medimo thata. Gonne ya re ke tsamaya ke leba tselo di obamelang ka fitlhela le aletare e go kwadilweng mo go yona go twe ya modimo o sa itsiweng. Jaanong he ona o lo obamelang lo sa o itse ke ona o ke o lo bolelelang. Modimo o dirileng lefatshe le tsotlhe tse di mo go lone ona ka ile morena wa legodimo le lefatshe ga o nne mo di tempeleng tse di dirilweng ka diatla le gona ga go direlwe ka diatla tsa batho jaaka ekete o tlhoka sengwe itswe ile ona kaosi o nyang botlhe bophelo le mowa le tsotlhe o dirile gore setšhaba sengwe le sengwe sa batho se tswe mo mading a le mangwe fela ba age mo lefatsheng lotlhe o tlhomamisitse metlha ya bone e beilweng pele le melelwane ya maago a bone gore ba batle modimo itle e re gongwe ba o apape ba o bone kana ga o kgakala le upe wa rona gonne re ntse re nanao fa re tshela re tsamaya re le teng jaaka le bangwe ba boki ba lona ba buile ba re kana le rona re losika lwa ona jaanong he e re ka re le losika lwa modimo ga e re tshwanela go itlhoma go te modimo o ka tshwana le sebupiwa sa gauta gongwe sa selefera gongwe sa lentswe sa botswerere le kakanyo ya motho fa ile metlha ya botlhoka kitso modimo e tlhokomologile mme jaanong o laela batho botlhe mo ntlheng tsotlhe go tlhabologa gonne o tlhomile letsatsi le o tla atlholang lefatshe ka lona ka tshiamo ka monna yo o mmetseng gone mme o buletse botlhe tsela ya go ka dumela ka go mo tsosa mo baswing. Thank you very much for the reading of the word. In English, it reads as follows. Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, "People of Athens, I see that in every way you are very religious. For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with the inscription, 'To an unknown God.' So you are ignorant of the very thing you worship, and this is what I am going to proclaim to you. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by human hands. And he is not served by human hands as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. From one man he made all the nations, that they should inhabit the whole earth. And he marked out their appointed times in history,
and the boundaries of their lands. God did this so that they will seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from any one of us. For in him we live and move and have our being. As some of your own poets have said, we are his offsprings. You are the temple of God, and God dwells in you. This I'm adding from 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by human design and skill. In the past, God overlooked such ignorance. But now, he commands all people everywhere to repent, for he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. Can somebody say amen? Amen. I've given this scripture or this passage, God of the past, the present, and the future. Ki buile ka molaetsa ona hore ke modimo wa khale wa kajeno le wa kwa bokamoso. Let me say this. A ke bue ke re yana. This book of Acts Buka ya ditiro was written by Dr. Luke, e ne e kwadilwe ke ngaka Luke, a Gentile physician. hey ka sekgwa se se Gentiles. It wasn't a Jew, in other words. Bana ba sa dumeleng ne Gentile. Gentiles are people who are not Jews. Jews. O ba ne se ba Jew. Even us who are seated here, according to those times, we will be referred to as Gentiles. Le rona ba re dutse mona ka nako tseo ne re tla bidiwa ba iseng ba Juda. So this man, Dr. Luke, he was not a Jew. Let me say he was a non-Jew. Monna ona Dr. Luke ine e se mojuda. But he was a missionary companion of Paul. Ine ele o mongwe wa ba Paulo. This is the very same man who wrote the Gospel of Luke. Ke ena o kwadileng buka ya Luka. A person of compassion. Motho o na na le botho. In his writings, he emphasizes Jesus' compassion. Mo go kwaleng hae o na gatella botho ba morena Jesu. And he wrote this book somewhere around AD 63. Ona kwana buka ena mo morago mo AD 63. Who were the audience of this book of Acts? Ine le ba mang ba bana retsa buka ena ya ditiro. You can see that even from Luke chapter 1 verse 3 and Acts 1 verse 1. O ka lebella hore buka ya Luka ya bongwe ho fihla ho ya boraro le ditiro ya bongwe. You will realize that these two books were all addressed to Theophilus. O tla lemoha hore ka bobedi ba tsona di ne di lebantshitswe ho Theophilus. But it was intended to all believers, including us who are seated here. Fela ene e beetswe botlhe ba ba dumelang ho morena Jesu e le rona ba dutseng mona ka jeno. But who was this Theophilus? Ene le mang ona Theophilus? The Bible says he was a prominent man of prominent position. Bible e bua hore ene le monna wa maemo a go godimo. A Gentile who had received some introductory teachings about Christ. Ene ile mojuta o kreileng thuto ka bokreste. So all his books were addressed to this man. Di buka tsa hae tse tsotlhe di ne di lebilwe mo go monneng ona. Okay, let us look at the theme of this book of Acts. A re lebelle motlhodi theo wa buka e ya ditiro. Dr. Luke shows how the gospel spread rapidly from Jerusalem Ngaka Luka o a bontsha hore gospel e ne ya tswa ka bo from Jerusalem ho tswa mo Jerusalem to the whole Roman Empire, ho ya ko bo Roma, and from its Jewish roots ho tswa mo ba Jewishing to the Gentile world. ho ba iseng ba Juda. Now, from what we have read here, Mo re badileng teng we see this, re bona sena or we can observe this. o re ka bona sena. We see Paul
standing in the meeting of the group of the Greek philosophers. Re bona Paulos a dutse mo kopanong ya ba Greek. This group of people called the Areopagus, they were the philosopher, the Greeks philosophers. Batho bana ba ne ba bitsiwa ba dumedi ba Greek. They were very intelligent people who knew things. E ne le batho ba ba botlhale thata ba ne ba itse dilo. And if you were saying or preaching something, they will always try to trick you. Ha no bolela ka molaetsa o mongwe ba ne ba tla ho ntsha mo tseleng. To prove to you that you know nothing. Go bontsha gore ha o itse sepe. Now, from verse 22, Go tswa mo bukeng ya 22, we see something like Paul, when he arrived in Athens, re bona Paulos ha fihla. when he reached this place of Athens in Greek, Ha in the bala Roman area, in the Roman Empire, bala puo in the Roman Empire. this is what he did. Ke se sa se dirileng. He did what we call academic research, O ile a ira se re se bitsang go batlisisa using go baithuti. the method we call observational research. A dirisa method o biditswang go sheba go batlisisa ka go When you sheba. do research, Ha o batlisisa there are many methods that you can use. go na le mekgwa e mentsi e o ka e dirisang. But this one here, he did an observational research. Ka nako ena o na dirisa mokgwa wa go lebella go batlisisa ka go lebella. We see this by what we read from verse 22, Re bona sena ka se re se bala mo when he addressed the people of Athens. ha bua le batho ba Athens. He says to them, O re mo go bone people of Athens, batho ba Athens, I see that in every way you are very religious. ke a bona gore ka mekgwa yotlhe le a dumela. Why am I saying you are religious? Ke ka eng ke re le a dumela? You are religious because for as I walked around and looked carefully at your objects of worship, Ke ka gore ha ke tsamaya ke lebela di mo le dumelang mo teng se le se dumelang. I even found an altar with the inscription to an unknown God. Ke bone altara e na le mokwalo wa modimo o sa itsegeng. I imagine seeing this man called Paul Ke nagana ke bona monna o bitsiwang Paul getting into the temple of at Athens a tsena mo tempeleng ya ba Athens with a notebook ka buka and started writing what he was seeing. a kwala se a se bonang And then he looked around. a lebella He saw God number 1, a bona modimo wa God ntlha number 2, modimo wa bobedi God number 3, modimo wa boraro and he noted them down. a di kwala And in some way there, ene mo gongwe he mole also noted an altar a bona altara written e kwetswe to the unknown God. modimo o sa itsegeng. That is why I say he did an observational research. Ke ka mo ke reng o na batlisisa ka go bona. When we who are academics, Rona ba re ithutileng we know when Right. somebody does this kind of things, ha motho a dira sena he's doing what we call an observational o dira research, se se bitsiwang go batlisisa ka go taking bona. note of important things that he's seeing. A lebella tse di botlhokwa tse a di bonang Give God a big hand for e that. fa modimo letsogo. An observation research is very important Go batlisisa ka go bona go botlhokwa. because it helps you to make informed information decisions. E go thusa gore ditshwetso tse o di tseyang e It be tsona le motlhale gives ba you, tsona. it gives you the power E o fa to maatla address the issues that you have discovered during the taking of notes of what you were seeing. go lokisa tse o di boneng ka nako tse o ne o batlisisa. And he said, somewhere there I realized you have written to an unknown God. Mo gongwe ke bone le kwaletse modimo o sa itsegeng. So you guys are very ignorant. Lona ha le kgathale. For the very same God that you are worshiping Ena modimo o le mobokang without knowing, go le sa tsebe. this is the one that I'm going to proclaim to you today. Ke tla le botsa ka wa nnete ka jene. And he went on to say to them, A tswela pele a re go bona. the God who made the world and everything in it Modimo o dirileng lefatshe le tsotlhe tse le mo go tsone. is the Lord of heaven and earth, and it does not live in temples built by human hands. Ke modimo wa legodimo le lefatshe ebile ha dule mo ditempeleng. I want to make this point very, very, very strong Ke here. batla le nkutlwisitse thata mo ntlheng ena. The God that you and me worship
modimo o nna le wena re mo rapelang does not live in this temple. ha a dule mo tempeleng ena It doesn't matter how beautiful this temple is. ha o kgathaletsehe hore tempele ena e ntle ha It kakang doesn't matter how impressive this temple ha o is. kgathaletsehe hore e ntle ha He kakang doesn't live in this ha a temple. dule mo tempeleng ena Where does he live? o dula kae Today I'm going to tell you what Kajeno you ke should tlo le do. bolelela. Something very, very important. sengwe se se botlhokwa For thata-thata some of us, we break outside. ka gore ba bang ba rona ko ntle re a We have ikgantsha a beautiful temple re na le kereke ntle here in Akasia. mo Akasia It is the best. ke e ntle go di feta A church of style, ke kereke ya style a church of choice. ke kereke ya maikgethelo We even take the pictures. ebile re tsaya le We dinepe move around with them. re tsamaya ka tsone We show our neighbors. re bontsha baagisane ba We show rona our friends. re bontsha ditšhomi This tsa is rona our gore church. ke kereke ya rona ena But what you need to know today, tseba sena ka jeno the God that created heaven and earth modimo a tlhodileng legodimo le lefatshe doesn't live in your church. ha a dule mo kerekeng ena Can you tell the person next to the Go tell the God? dudes in there. He doesn't live in your ha church. a dule mo kerekeng ena And I think, and you know what? I understand this. ene ke utlwisisa sena Because if you can remember during the time of Jesus, ha o ka gopola ka nako tsa morena jesu kreste when God used to put his presence maybe in tabernacles and churches ha modimo a and na bontsha temples, matla hae mo dikerekeng the priests baruti ignored the things that need to be done in the church. ba ne ba sa tswetse pele tse ne tshwanetse di diragale mo You kerekeng remember when Jesus entered into the temple, la gopola ha morena jesu a na tsena mo tempeleng during the cleansing of the temple, ha o ne go tolomakiwa tempele when he went into the temple, ha a tsena mo tempeleng he found people doing something different. o na di kry-a batho ba ira se sa tshwanelang Selling some doves there, ba romela maeba exchanging money there, ba arogana madi and the priests were also there. le baruti ba ne ba le They teng never said a word. ba bua sepe God said, no, I'm no longer going to stay there. modimo a ba re I'm no longer going to live in the temple. modimo a re ke sa ya koa Then Jesus went in and chased all the people out. morena jesu a tsena ko ba batho ba botlhe And he said to them, my father's house a re ke ntlo ya ntate wa ka is not a hiding place for criminals. a se mo re iphitlhang teng re na ditsotsi Move out. tswa So God realized that it is not good to live in temples. modimo a bona gore ga o a loka go dula mo tempeleng Because when he used to live in ka temples, nako tsa ne a dula mo tempeleng people used to do whatever they liked in the batho ba ne ba temple. itirela ka go rata So, but Paul is making it clear here. mara paulo o a re lokisetsa He's yona mo. clarifying here. o a e lokisa mo It seems like God changed his mind. o ka re modimo o ile a change mogopolo wa Even if gagwe you look in the Old Testament, la o ka lebelela mo testamenteng ya gagwe God's presence were always found in the tabernacle. modimo o ne o mo kry-a mo ditempeleng ka mehla But this doesn't mean that his whole presence was in the ga tabernacle. go bue gore go ba teng ga gae go Remember, go le mo God is tempeleng. omnipresent. ra itse gore modimo o teng He gotlhe can be in heaven and even in you at the same a ka ba time. ko legodimong a ba bane mo go wena ka So nako e. Paul clear giving us a clarification here. paulo o re fa tshedimosetso mona He says, a re this God, modimo ona the Lord of heaven and earth, modimo wa legodimo le lefatshe does not live in temples, ga a dule mo ditempeleng does not live in Akasia Church, ga a dule mo kerekeng ya akasia because this church is made by human hands. ka gore kereke na le dirilwe ka matsogo a batho But his spirit can fill this church. mare moya wa gage o ka tlatsa I kerekeng want to make a difference here. But his presence can fill this church. go ba teng ga gae go ka tlala mo If you kerekeng and me ga nna le are wena committed re kemiseditse to Christ and we live by his word, go kreste re phela ka we lentswe la become hae. the doers of the word re dirisa lentswe and la hae and not listeners only. re sa utlwelele fela re dira When we worship, ha re rorisa his presence can come down go ba teng ga gae go and ka tla fill mona. this church. Go a tlala kereke And you can feel very blessed. re ka ikutlwa re segofaditswe That is the God who created heaven and ke earth. ena wa agileng legodimo le lefatshe But he does not live in building made by human hands. ha a dule mo moagong o dirilweng ka matsogo a batho And he's not served by human hands.
And ha diritswe ka matsogo a as batho, if he needed anything. e ka re o tlhoka se sengwe. Rather, he himself Yene ka boene gives everyone life and breath and everything else. o re fa bophelo le ho hema le tse tsotlhe tse re di tlhokang. He gives everyone life. O fa ba botlhe bophelo. All of you who are seated here today, Lona ba botlhe ba le dutseng mo ka you jeno. have been given Le life filwe bophelo. by this God that I'm talking Ka about. ena modimo o ke buang ka ena You, ka jeno. you are not alive because of your own energy or power. Ha le phele ka ho itse ha You le are le not botlhale ba lona. alive because of the treatment that you are receiving from the doctors. Ha le phele ka because of the doctor tse re You yang ho are tsone. alive because God has given you life. O a phela ka hore modimo o file bophelo. He has given you life even in the breath that you breathe. O file bophelo le moya o hemang. He has given you even every other thing that you have. O file tse tsotlhe tse o nang le How tsona. many cars do you have? Le na le dikoloi tse kae? How many houses do you have? Dintlo tsa lona ke tse kae? How big is your house? Ke tse kgolo bokakang. According to this scripture, Ho ya ka buka ena, God is the one who gives everything else. modimo ke ena a fanang ka tsotlhe. Everything else is given by God. Tse tsotlhe di fanwa ke modimo. So today, stop bragging Ka tseno o tlohele ho ikgantsha and say to yourself, o re mo go wena. I am a hardworking guy. Ke motho o berekang ka thata. I'm a hardworking woman. Ke mosadi o berekang ka thata. That's why I have a double-story house. Ke ka ntlha e ke na le moago ko hodimo wa ntlo. That's why I'm driving this X5. Ke ka mo bonang X5 ya ka e le ntle ya nna. I worked very hard. Nna ke a bereka. According to the author here, Ho ya ka mongwadi according ona. to Paul, Ho ya ka Paulos. he gives us everything. O re fa tse else. tsotlhe. Every other things that we have, Tse tsotlhe tse re na leng tsona. we are given by him. Re di kry-a mo go modimo. Tell the person next to Botsa o dutseng le ena. you were given by him. All this, everything. Tse tsotlhe tse o na leng tsona o di filwe ke modimo. Yes, even that thing. Even tsona tseo. Even that thing. Le tsona tseo. Even that thing. Le yona eo. You were given by Le him. filwe ke modimo. Even your partner. Le molekane wa hao. You were given by him. O mo filwe ke modimo. Can we give God a big hand of praise? I like it when Paul says, from one man he made all nations, Ke a rata ha Paulos a bua re ka monna o mongwe o ile a dira ba setšhaba that they should inhabit the whole earth. hore ba dule mo lefatsheng le lotlhe. And he marked out O ne a arologanya their appointed times in history. dinako tse di farologaneng mo historing. I love that one. Ke rata eo. Please note that according to this scripture, Ho ya ka molaetsa ona, you are not here by mistake. ha o mona ka phoso. You are not living in South Africa by mistake. Ha o dule mo South Africa ka phoso. You are not living in Akasia by mistake. Ha o mo Akasia ka phoso. The Bible says, Bible e re I like it. Let me repeat this. ke a e rata a ke e boeletse. From one man he made all nations. These nations include the South Africa as a nation. Ho mongwe o le mongwe o ile a ira setšhaba. Setšhaba sena that they se should include South Africa. That they should inhabit the whole earth. Hore ba dule mo lefatsheng le lotlhe. And he marked out O ne a arologanya their appointed times in history. dinako tse di farologaneng mo historing. We are living in our appointed time. Re dula mo dinakong tse di kgethilweng. There are people who lived in the Old Testament. Ho na le bana ba phela mo nakong ya Old Testament. That was their appointed E ne time. e le nako ya bona e ne kgethilwe. There are people who lived in the 15th century. Ho na le ba bana ba phela ka nako tsa 15th That century. was their appointed E ne e time. le nako ya bona e ne e kgethilwe. There are people who lived in the 19th century. Ho na le ba ba phetseng ka nako ya 19th That century. was their appointed E ne e time. le nako ya bona e ne e kgethilwe. Now we are living in the 20th century. Ka jeno re phela mo the 20th That century. is our appointed Ke nako time. ya rona e kgethilweng. Some other generation will come Ba bang ba tla tla morafe e meng e tla tla ko at pele. their appointed time. Nako ya bona e tla tla. They will live in this world. Ba tla phela mo lefatsheng And leno. when their appointed time is over, Ha nako ya bona e kgethilweng e feta, they will pass and a new le one bona will ba tla come. feta.
Do you understand this La point? utlwisisa? So it means that you are living at your appointed time. Ho bolela hore o phela ka nako ya gago e kgethilweng. But the question is, Putsiso ke gore when your appointed time has passed, ha nako ya gago e kgethilweng e fetile, what are the marks that you leave here? o tlogelang ko morago. It's not about passing your appointed time. Ha se ka hore o fete fela mo nakong ya gago e kgethilweng. What is that you will leave? What Putsiso e kgolo ke hore o will tlogela be your eng? mark? Wena o tlogela eng ko What is the morago? mark that you will leave? Ke seng se o se When your tlogelang ko appointed morago? time is passed. He nako ya gago e kgethilweng e If you fetile. look back Ha o lebella ko morago, and look at how you live, o lebella hore o phidile yang. what is that you can point out Ke eng se o ka se supang? to say, even if I can go Le hore la nka tsamaya during my appointed ka time, nako ya ka e ne e kgethilwe. I have done this. Ke dirile I sena, have done this. ke dirile sele, I have left this mark. ke tlogetse sena. Are you proud of the marks that you have left? A wa itumela ka se o se tlogelang ko morago? Some of our marks are not good. Rona ba bang se re se tlogelang ko morago ga sa Some of the loka. marks that we have left Rona ba bang se re se tlogetseng ko they are morago not good. ga sa loka. Can I ask you to look at some of your marks Ke kopa hore o shebe tse ding tse o di tlogetseng in ko the morago. past 10 years? Ko 10 years e Look fetileng. at your past 10 years. Lebella ko morago 10 years e What are your fetileng. marks? O tlogetseng ko Are morago. they positive? A ke tse di Are they itumedisang? negative? A ke tse di sa itumedising? Do you smile when you look at A them? wa itumela ha o di Are lebella? you ashamed when you Or o look at them? tlhabiwa ke ditlhong ha o lebella ko morago? But those are your appointed times. Mare tseo di dirile ka nako ya gago e One kgethilweng. day I'm going to preach Ka tsatsi le leng ke tlo rera ka gore something about ka gore the rewards di kuno that you will kuno get tse o tla di kreyang because of how you lived during your appointed times. ka go ya ka gore o phetse yang ka nako ya gago e ne kgethile. Okay. Okay, But look at this. lebellang sena. When he allowed you to live during your appointed time, Ha na o dumella gore o phele ka nako ya gago e kgethilweng. God did this so that they will seek him O na dira seo gore re mo batle. and perhaps reach out for him Re nne le matla a go mo latella. and find him. Re mo fumane. You are living at this appointed time O phela ka nako eno e kgethilweng for a reason. ka lebaka. And the reason is Lebaka lena ke gore that seo you will seek him. o mo batle. Are you seeking God? A wa mo batla modimo? That you should reach out O re o mo batle, and find him. o mo fumane. It's not about just living. A ho re o re phele We fela. don't just have to live. A ra tshwanna o re phele fela. God put us in this appointed time Modimo o re beile mo nakong ena e kgethilweng so that we can seek him gore re mo batle, and find re him. mo fumane. Reach out for him Mo batle and find him. ene o mo fumane. Have you found Christ? A o mo fumane mo Kriste. Have you found him? O mo fumane Or are Kriste. you still looking? A re o santsane o mo batla. Let's ask that person next. Have you found him? Botsisa o dutseng le ena o re a o mo fumane. Are you still looking around? A o ntse o lebella. Umgrail. Did you find him? I'm not talking about churchgoers here. A ke bolele fela ka ba batlang kerekeng. I'm not talking about those who are following others to church. A ke bolele ka ba ba tsamayang le ba bang ho ya kerekeng. I'm talking about men and women who have committed their life to Christ. Ke bua ka bo ntate le bo mme ba ba tsereng maphelo a bona ba neela Kreste. Young men and young women who have committed their life to Christ. Ba bannyane ba tsereng maphelo a bona ba neela Kreste. When you commit your life to Christ Ha o tsa bophelo ba hao bo neela and Kreste, live by the word o phela ka lentswe, and listen to his spirit o utlwella lentswe la modimo, and act according to the influence or the inspiration of the Holy Spirit, o dira ka se moya o bolellang sona, then I'm sure you have found him. ke a dumela hore o mo kreile Kreste. These are the people that I'm talking about. Ke ba ke buang ka bone mo mesong ya letsatsi. But what is interesting is Se se khatlisang ke gore
though he is not far from any one of us. ha a kgakala le o mongwe le o mongwe wa rona. Verse 28 says, Verse ya 28 e re, for in him we live. mo go ene re a phela. Give God a big hand of praise. I love this one. Fa modimo letsogo. Something that you don't know Seo sa se tsebeng is that ke gore you and me, nna le wena as committed Christians, re le bakreste ba ba inetseng in him we live mo go ene re a phela and move ra tsamaya and have our being. e re na le botho ba rona In Christ, mo go Jesu Kriste, in God, mo go modimo we live. ra phela. As I'm standing here, Ha ke eme mona I am in him. ke mo go ene. As you are seated there, Ha o dutse moa you are in him. o mo go ene. Can you please stand up? Emelang. As you are standing there, Ha le eme moa do you know that you are in him? la itse gore le mo go ene. When you move, Ha le tsamaya you move in him. o tsamaya mo go ene. When you live, Ha o tsamaya when you sit o emella o dula on your way to home, to your working place, mo tseleng ya hao ya o ya ko you tirong are driving your car in him. o tsamaya ka koloi ya hao ka ene. From the church, when you go home, Ha o tswa mo kerekeng o ya gae you'll be walking in him. o tlebe o tsamaya ka ene. Now listen to this. Utlwellang sene. If you are doing some corrupt things, Ha o dira tse di sa lokang you are corrupting your thing, doing your corruption in. o tlabe o dira tse di sa lokang mo pele ga gage. If you are lying, Ha o bua maaka he doesn't have to ask the angels, was he lying? ha botsisi mangele gore o na bua You maaka lie in him. o aka mo go ene. That is why the judgment will be very easy. Ke ka moo katlholo e tla bang bobebe Because everything that we do, ka gore se sengwe le se sengwe se re se dirang we do in him. re se dira mo go ene. Can you take a seat? O ka dula fatshe. When you take a seat, Ha o dula fatshe you sit in him. o dula ka ene. So you who are lying must stop lying. Wena o bua mmaka o tlogele go aka. Because you must know that when you lie in him. O tshwantse o itse gore ha o bua maaka o aka mo go ene. And when you move, Ha o tsamaya you move in him. o tsamaya ka ene. When you are being, Ha o ba teng ga gago when you are thinking, ha o nagana your actions ditiro tsa gago and your behaviors le maitshwaro a gago are all done in him. di diriwa mo pele ga gage. This is the God who created heaven and earth. Ke ena modimo o bopileng le godimo le lefatshe. The one Ene who doesn't live wa sa pheleng in buildings made by human hands. mo ditempeleng tse di irilweng ka matsogo a motho. He lives in you. O phela mo go wena. That's why, as I've indicated in 1 Corinthians chapter 6, verse 9, the Bible says, you are the temple of God. Ke ka mo Bible e reng le tempele ya modimo. God's spirit dwells in you. Moya wa modimo o dula mo go lona. I think you should keep on being reminded or reminding yourself Ke nagana gore le tshwantse le dule le ikgopotsa to say, okay, you are a man, gore ke monna, you are a woman, ke mosadi, you are a young man, you are a young woman, ke o monnyane. but according to the Bible, Go ya ka Bible you are the temple. ke tempele. Hallelujah. Hallelujah. Can you tell your neighbor, you are the temple? Bua le moagisane ha gore o tempele. This is the temple that God himself built for himself. E ke yone tempele e modimo a ikagetseng yone. When the Bible says he doesn't live in buildings made by human hands, it's because he has already built his own temple. Ha Bible e re ha a dule mo tempeleng tse di agilweng ka matsogo ke gore o setse a dula mo tempeleng. Ene tempele o ke wena. Just imagine a temple committing corruption. Nagana tempele e ira tse di sa lokang. Temple telling lies. Tempele e bua maaka. Ha God must forgive us. modimo a re itshwarele. You are a temple. O tempele. Whether you are light or whether you are dark, O montsho o mosweu o tempele. horizontal, gifted or slender, O na le mmele o otile.
You are a temple of God. o tempele ya modimo. Let's give God a big hand of A re fe modimo letsogo. Verse 29 says, therefore, since we are God's offspring, E bua ka gore ka re bana ba do modimo. not think that the divine being is like gold. Re a ra tshwanna o nagana gore se se siametseng sa modimo ke silver or gauta, stone, ke selefera or ke letlapa. image made by human design and skill. Ka setshwano se se dirilweng ka motho. He was referring to what he observed O na bua ka se a se boneng in the Athenian church or temple. mo tempeleng ya Athene. There were some golds, some idols made of gold, Ho ne ho na le digauta di some, bua tse ne di some dirilwe ka made of gauta. silver, and so on and so Tse ding di on. dirilwe ka selefera go ya yalo le These yalo. people were worshipping them. Ene batho ba ne ba rapela dilo tsene. The question that I have is, Potso ke na le yona ke gore are we different from the Athenians? a ra arologana le ba Athenians? Don't we have our own idols? A rona ga rena dibupiwa tsa rona? Are there no something around us? A gona tse sengwe That we mo worship. rona se re se rapelang? Some maybe we don't worship, but we believe in them. Le re sa di rorisi mare re dumela mo go tsone. If I can say, I can point you out now. He nka o bitsa hona yaanong, So go out with that woman in that bathroom. ka re tsamaya le mosadi o mo kamoreng Go e and nnyane. check what is around the hips. O check gore ho na le eng mo dinokeng. Take that man, Tsa monna ole, take him to that bathroom. mo ise ko kamoreng ene. Check what is around his hips. Checka dinoka tse. Can we come clean? A re tla tswa re loketswe. Can we come clean? A re tla tswa re loketswe. Is that a yes, capital Y-E-S? A ke e ya e. But the God in you Fela modimo o mo go wena knows exactly o tseba nnete what is around you. gore o tatilwe ke eng. He also knows what you have left Wa itse gore o tlwaetseng ko morago in your house. ko ntlong ya gago. He also knows what you put under your pillow. Wa itse gore mo tlasa mosamo go na leng. Why? He knows that. Wa itse tseo. He also knows what you have thrown onto the roof Wa itse gore ko marulelong go na leng. for some protections. Go sireletsa. He knows that. Wa itse seo. But look at this. Lebella sena. Verse 30. Verse ya some le boraro. You know, we are serving God of forgiveness. Re rorisa modimo o tshwarelang. Verse 30 says, in the past, God overlooked such ignorance. Mo fitile modimo o na asa tshwenyega thata It ka doesn't se se matter dirileng. how bad you have been in the past. Ha go kgathaletse gore ko morago o ne o le o mobe It ga doesn't ka. how many you have stolen, Ha o kgathaletse go how rutsitse tse many you kae. have killed, O bolaile tse kae. how many you have robbed. O ropile ba ba kae. If you are prepared Ha o ikemiseditse to repent go tlhabologa today, ka tseno. God is ready to forgive. Morena modimo go emetse go tshwarela. That's why verse 30 and 31 is the key here. Ke ka mo 30 le 31 ke kgotsi mona. It says, in the past, God overlooked such ignorance. Mo tse di fitileng modimo o ile a kgatholosega tse go se itse. It is ignorance to be corrupt. Ke go se itse go ba It is go sa ignorance to loke. get a position by buying it. Ke go se itse motlhomong go kry-a maemo ka gore go a reka. Some of us here are in good positions. Ba bang ba rona re mo maemong a mantle. But how did you rise to that top? O fitlhile yang ko godimo kwana. Some paid with their own bodies Ba bang ba patetse le ka mebele ya to bona. be where they are Go today. ba mo ba leng mo teng ka tseno. And they are really suffering now. They are not enjoying their job. Ka tseno ha ba itumela ko mesebetsing. But God says, Modimo a re, if you repent, ha o tlhabologa. but now, Ka He commands all people everywhere to repent.
O laela ba botlhe ko ba leng gore ba sokologe. Agree, we all have our past. A ke re ba botlhe re na le tsa ko morago. Some of our past are negative, Tse ding tsa ko morago ga di a siama. with some few positives. Le tse dinnyane tse di lokileng. But our past Mare tsa ko morago are not good. ga di a loka. God says, okay, I know about your past. Modimo a re ke a itse ka tsone. He says today, O re ka tseno he commands everyone, o bolella ba bang le ba bang wa re everywhere in laela the world, mo lefatsheng lotlhe including here in le Akasia, mona mo Akasia. including you who are seated on this beautiful chair. Le wena o dutse mo kerekeng e ntle ena He commands you wa re laela to repent from your sin. gore re sokologe mo sebeng. We can't repeat the same sins day after day. Re ka se dule re boeletsa sebe ka metlha le Many matsatsi. of us suffer from what we call deliberate sins. Rona ba bantsi re sokola ka dibe tsa ka bomo. We commit the sin today, Re ira sebe ka tseno God will forgive me. modimo tla ntshwarela. Tomorrow we commit the same sin, Ka moso re etsa se seng God will forgive me. modimo tla ntshwarela. Then another sin, Se seng hape God will forgive me. modimo tla ntshwarela. Can you play dice with God? O ka tshameka mataese le modimo. But what I like Se ke se ratang is that God, ke gore modimo he forgives. wa tshwarela. He commands Wa re laela you wena to repent. gore o sokologe. Tell the person next to you, God is commanding you to repent. Botsa mo o today. dutseng le ena gore modimo wa o laela gore o sokologe ka tseno. He knows you because he lives in you. Wa o itse ka gore o dula mo go wena. But he says now, he's commanding you to repent. O re o bua ya nna a re sokologa. Why does he want you to repent today? Ke ka baka la eng a batla o sokologe ka tseno. Because today is the day that you have. Ka tseno ke letsatsi le o na leng You lone. don't know about Ha tomorrow. o itse tsa ka moso. Some of you, maybe we are seeing for the first time here. Maybe For ba the last bang time. re o bona la bofelo ka tseno mona. Tomorrow we won't see you. Maybe motlhomong ka moso re ka go That's tsebona. why he said, Ke ka mo a reng but now, gore gona beanong. what time is it Ke now? nako mang? 10:30. Is it 10:30? Ya, half past- quarter To 11. Eh. Okay, okay. But now, Yaanong at this time, ka nako ena I'm telling you, the Bible didn't read by me. It is not a mistake to say now. ha se ka phoso gore gona yaanong. It says, but now he commands all people, Johanna, James, Jobo, now, because you are people, everywhere, to repent. Ka nako ena o laela ba botlhe gore ba sokologe. If I were, I will repent today. If I were you, I will repent Ha today. nkebe ke le wena no go sokologa ka jeno. Because this is the opportunity that I have. Ka gore ke yona nako e ke na leng yona. The opportunity that I am sure of. Ka nako ena ke a That ikana I have this time. gore ke na le yona ena nako. 4. He has set a day when he will judge the world with justice. Gore ka tsatsi le a tla tlholang lefatshe ka go loka ka tukiso. God of the past, God of the present, and God of the future. Modimo wa kgale, modimo wa ka tseno, modimo wa bokamoso. He has set a day O beile letsatsi on which ka leo he is going to judge the world with justice. o tla tlholang lefatshe le lotlhe ka go lokisa. If you don't repent, Ha o sa sokologe, you are not doing good to yourself. ha o itireletse molemo. You are not preparing yourself for the day of tomorrow, Ha o itukisetse tsa ka moso. when he will be judging Ha tlebe a tlhola you wena through justice. ka go lokisa. And the man who will be judging Ena o tlebeng a tlhola is Jesus Christ. ke morena Jesu Kriste. Can somebody say amen? A o mong a re amen. Next time I stand up here, Ka tsatsi le ke tla ema mona gape, I'm going to preach the message that God has given me at 3 o'clock this morning. ke tla bua ka molaetsa o modimo wa mphileng ona mo mesong wa ka tseno. This message is talking about Molaetsa ona o bua ka the judgment of the seat of Christ. go atlhola ke Kriste. I'm sure you haven't heard about that. Many of you haven't. Ke a itse gore ba bangata ba lena ga se le utlwi ka seno. The judgment seat of Christ. Letsatsi la ka tlholo la Kriste I'm going to talk about that. ke tlo bua ka lone.
That message came 3 o'clock in the morning. molaetsa ona o tlile mo mesong ya kajeno ka 3 I woke up and said, Lord, how can I read? It's dark now. ka tsoga ka re modimo ke bala bjang go le fifi He said, read this. a re bala se I said, but I've left my glasses ka re mare in the ke car." tlwaetse glase tsaka And he said, open and you will read. a re o tla bula o be o bale I read 3 documents without glasses at 3 o'clock. ke botse di-documente tse 3 without glasses ka mesong ya kajeno Because God wanted me to read that. ka gore modimo o ne a batla ke bale What is the title of the next message? molaetsa o latlelang o reng The judgment seat of Christ. Christ. Can we all say it? the judgment seat of Christ. Invite all your friends. They must Oh, hear seat. about this. Okay, now we're going to conclude. Re tla tswalela I want to ask another question ke again. The same batlo question. ke batlo botsisa dipotsiso tse di rileng Are we better than the people of Athens a re ka one ho na le ba Athens who were religious? ba ne ba dumela We can be religious by just coming to church in and out. Every Sunday we can be here. re ka ba dumelang mo modimo ka ho tla kerekeng sontaha le But sontaha without committing our life to Christ. fela ha re sa inela ho Kriste Are we not serving some idols in our households? a se ka hore re dumela ho tse ding ko gae Are we religious people or committed Christians? a re batho ba dumelang fela or re inetse ho Kriste Can I remind you that you are living in an appointed time in history? ke kopa ho le hopotsa hore le phela mo nakong e kgethilweng ya history What is the mark that you are going to leave during this appointed time? o tlo tlohelang ko morago mo nakong ena Will you live love, o tla tlohela lerato the mark of joy, lethabo the mark of peace, kagiso the mark of patience, go kgotlella kindness, botho goodness, molemo faithfulness, go tshepeha gentleness, go ba boikobo and self-control? go itaola I call this the marks of the Spirit. ke tse ke di bitsang matshwao a moya Will you leave the marks of flesh, a o tla tlohela matshwao a nama marks of corruption, matshwao a o se tshepege division, go kgaogana lies, maaka anger, go kwata go unforgiveness? se tshwarele But the good news is, ditaba tse di monate ke gore when you repent, ha o sokologa our sins are forgiven. dibe tsa rena di a tshwarelwa Our past God will overlook our past. modimo o tla ikgatholosa tse di fetileng And when we move, ga re tsamaya we will realize re tla lemoga gore we are moving in God. re tsamaya le modimo And everything we do, tse tseng le tse ding tse re di dirang we will do realizing re tla di dira re itse gore that He is in us. o mo go rona Seek God and find Him, my brother. batla modimo e be o mo fumane Seek God and find Him, my sister. batla modimo mo fumane mme Young people, ba bannyane seek God and find Him batla modimo le mo fumane when you are still alive. o santsane o phela Can somebody say amen? a o mongwe a re amen Let's give God a big hand of praise. Can we stand up and sing? Can we stand as we sing that song? Can you pray for us? Shall we pray? Dear God, we come before you this morning with hearts of gratitude, thanking you for the message of the day, your word that does not contradict, your word that does not carry any ambiguity. Ra o leboha Modimo wa ka, o re gopotsa mo mesong ya kajeno hore re na le monyetla wa ho phela, hore o re kadimile bophelo, hore ebile bophelo bona it's a gift.
It's a privilege. It's not a right. Fela ka hore wena o Modimo o re ratileng. Re thuse re bone ditsela tse re tsamayang mo tsona. Re thuse re bone diphoso tsa rena Modimo wa rena. A re tse re di tlohelang ko morao. E ska ba tse di tla tlohelang batho ba bang ba gagogile dipelo. A re tse re di buang ka melomo ya rona. A re mo tsamaong ya rena in our interaction with others Modimo wa ka, let us be genuine. A dipelo tsa rena e be tsa ba Kriste. Re tle kerekeng e seng go khatlisa hore rena re tsamaya kereke. Fela re tle kerekeng ka hore re inetse ho wena. Re rute ho phela le batho Modimo wa rena. Re rute ho tshwarela, re rute ho rata, re rute bopelo telle ka hore re a pallwa re batho ba nama Modimo wa rona. Re rute ho ba le nnete Jehova. E se nnete ya lefatshe fela nnete ya hao sena tlasa lehodimo. Re bokoa re tlhoka wena Modimo wa ka. Ha re tsebe di nnete tse o re rutileng, re sa di tsebe hobane re le ignorant Jehova Modimo. Re thuse to pay attention to details tsa molaetsa wa hao sena tlasa lehodimo. A re sontaha le sontaha ha re tswa ka kerekena, re tswe re le batho ba ba kaone. Ko meberekong ya rona, ko matlong ya rona, le ba ba sa tseneng kereke, a ba ithute ho tsena kereke ka le rona re le sekao mo maphelong a bona. A re ska senya lebitso la kereke ka ho apara seaparo, ka ho tla kerekeng fela go khatlisa batho, mme metsamo ya rona e sa bue le ditiro tsa Jehova. Re ipobola dibe sena tlasa lehodimo re re bokoa. Ha re kgone re tlhoka wena, renew us Jehova. Ke ka wena fela re tla khona ntwa ena ho buima sena tlasa lehodimo. Re phela mo baneng ba rona e bang di target tsa dilo tse mpe, Satanism, all these evil spirits Jehova Modimo wa ka, they are overtaking our lives. Further, it is only through you, Jesus Christ, re tla khona ho sokoloha re ho tshepile Modimo wa rona. Ebile ha re o laele mo letsatsing la meswena. Re bua re kopa re ikokobeditse mo ho wena ka lebitso la Jesu Kriste. Re ho rapetse Modimo wa ka, re re o rutlwile senatla sa lehodimo. Re a lebohela tse tsotlhe ka lebitso la hao. Amen. Can you take the hand of the person next to you? Just hold the hand of the person next to you. And say this, O bue o re, I thank God. ke leboga Modimo. Today I know Ka tseno ke a itse that God hore Modimo lives in me. o phela mo go nna. That God Hore Modimo lives in you. o phela mo go wena. Thank you. God, Ke a let's give God leboga. a big hand.